Singuhaye ikaze kandi ngushimira aho udahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Nyemerera rero turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa mu myidagaduro, dore yuko ubuzima bw'ibyamamare bwibera ku karubanda. Umuhanzi hakaba n'umunyamakuru Yagoponda, nyuma yuko umugore we amusize mu nzu wenyine, ubu ngubu afite agahinda, arababaye cyane kandi arahangayitse, dore yuko uyu mugore we yamusize atanahari yagiye ku kazi, akamwandikira ubutumwa bugufi akamubwira ati umenye yuko nigendeye, umenye ko nahari uze gutaha hakiri kare, umenye iby'urugo rwawe. Rero kugira ngo mbe nabasha kukuramburira inkuru nkugezeho byinshi bitandukanye, reka nkwibutse ukore subscribe, ubundi ujye ubona amakuru yose kandi uyabonere. Uyu muhanzi rero akaba n'umunyamakuru Yago, ubusanzwe yari amaze iminsi yibera hariya mu gihugu cy'Ubugande, niho amaze igihe yituriye, aho yari ari kumwe n'umugore we akunda cyane Teta, dore yuko mu minsi mike ishize uyu mudamu we yari yaribarutse umwana w'umuhungu, ni mu byumweru 3 bishize, ariko uyu munsi ntabwo bakiri kumwe. Mu minsi mike yishize yari yagiye ku kazi, yagiye gukora nk'ibisanzwe. Ubwo yari ari mu kazi nibwo yagiye kubona abona message imugezeho, arebye asanga ni message y'umugore we yari yasize mu rugo nk'ibisanzwe, yagiye gushakisha nk'abandi bose. Arebye neza asanga message iramubwira yuko uyu mugore we yafashe umwanzuro wo kwigendera, amumenyesha yuko yaza gutaha kare akamenya ibyo mu rugo rwe, dore yuko we yari yamaze kumumenyesha yuko atagihari. Byaramubabaje rero, ariko nta kundi yari kubigenza. Igihe cyo gutaha kigeze, yageze mu rugo asanga ibyo umugore yamubwiraga ntabwo yamukinishaga, koko umugore we yigendeye, umugore yagiye atazi aho yagiye, batatonganye, batavuganye nabi, kandi ngo bari bamaze n'iminsi babanye neza nk'uko Yago agenda bitangaza. Ibyo ngibyo rero nabyo byagiye bimutera urujijo, akibaza ikintu cyatumye umugore ahaguruka mu rugo akagenda, ndetse n'andi mpamvu ifatika yaba yagiye. Amakuru rero dukomeje kugenda dukurura nuko uyu mugore yafashe umwanzuro wo kwisubirira iwabo, kandi hakaba hari abantu bamugiye mu matwi cyangwa se bamubwiye ibintu bitandukanye, bikaba bikekwa yuko ari byo byaba byaratumye ava mu rugo kwa Yago, ubundi akisubirira iwabo. Uyu Yago rero atangaza yuko ibimaze iminsi bivugwa yuko atari kumwe n'umugore we ari ukuri, dore yuko byari byaratangiwe kugenda bivugwa n'abantu batari bake, bavuga bati Yago yatandukanye n'umugore we, Yago ntakiri kumwe n'umugore we. Ubundi nawe aza ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yatangiriye kuri Instagram akomeza kugenda abisobanura. Nyuma yaho rero yaje kuza kuri YouTube channel ye Yago TV Show, agenda akomeza kugenda asobanura yuko umugore we kugeza uyu mwanya batakiri kumwe. Umugore we yavuye mu rugo akagenda, ndetse akagenda atamusezeye, akagenda nta n'ikintu bavuganye, dore yuko yagiye ari no ku kazi. Arababaye cyane rero, dore yuko n'ubundi avuga ati birababaza cyane kuba umaze igihe gitoya gishoboka ubyaye, ufite umwana w'umusore mwiza, maze ubundi umugore agahita afata umwanzuro wo kuva mu rugo, utitaye ku mugore wawe, utitaye ku mwana wawe, mutatonganye, nta kintu kitari kiza mwavuganye, ndetse agakomeza agaragaza yuko nta kundi yabigenza, nubwo ubona abivuga mu isura nk'umugabo nyine yihanganye, ariko afite agahinda gakomeye. Nk'uko tubikesha bamwe mu nshuti ze za hafi, bakomeza kugenda bavuga yuko nubwo agerageza kwikomeza, ariko ari ibihe bitamworoheye na busa, ni ibihe bikomeye kuri we kubona ari mu nzu wenyine, yaramaze igihe abana n'umugore, ari kumwe n'umwana we, ndetse ikindi kimubabaje kurushaho nuko yagiye atamubwiye n'icyo bapfuye, atamubwiye n'impamvu, akagenda amutunguye. Uyu Yago rero akomeje kugenda abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, niyo nkuru iri kuvugwa. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ikintu cyaba cyatumye uyu mugore wa Yago ava mu rugo akagenda. Bamwe bakibaza bati se Yago nawe ko tumuzi akunda kuba ari wa muntu wiganirira, akunda kuba ari wa muntu utebya, dore yuko nuko washize iminsi itari mikeya afitanye amakimbirane twa DJ Brian ndetse na Jihad, aho byari bikomeye. Bakomeje kugenda bavuga bati uyu Yago nawe wasanga adashobotse, akaba cyo cyatumye uyu mugore ava mu rugo akagenda. Abandi nabo rero bakagenda bavuga bati wasanga uyu mugore wa Yago ari abantu bamugiye mu matwi, ari abantu bamushutse bakamwumvisha ibintu bigiye bitandukanye bibi kuri Yago, akaba yafata umwanzuro wo kumuhunga. Nubwo we Yago yaje ku mbuga nkoranyambaga akeka yuko ari indwara ya depression yaba yarafashe umudamu ikamutera kuva mu rugo, ubundi akagenda nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Uyu Yago rero biri kuvuga yuko mu by'ukuri ibi bihe bitamworoheye, ibi bihe atari byiza kuri we, ariko nta kundi ngo agomba kurwana kigabo, agomba kuba
guhagarara gitwari ubundi akabinyuramo nk'ibisanzwe, dore yuko avuga yuko n'ubusanzwe akunze kugenda ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko akaba munini kubirusha ubundi akabinyura. Rero ayo niyo makuru ahari kuri uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru Yago Ponda. Amakuru akomeje kugenda atigisa imbuga nkoranyambaga, abantu bibaza ibintu bitandukanye banavuga ibintu bitandukanye, ariko natwe twatuvuze tutireka tugire byinshi tube twakubwira kuri aya makuru tubashije kumenya, kugira ngo nawe ujye umenya ibintu byose kandi ubimenyere ku gihe. Reka rero nanjye ngushimire nkubwira yuko iyi ngiyi mu by'ukuri ari Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho tudahwema kukugezaho amakuru atandukanye abagezweho, amakuru aba ari kuvugwa hano mu myidagaduro yo mu Rwanda ndetse no mu mahanga, n'andi makuru y'ingenzi yose tuba tubona ko ari ingenzi ko wamenya tukayakugezaho hakiri kare, hakiri igihe. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se ukaba wari warahageze ariko utarakora subscribe, ndagira ngo nkwibutse yuko iki ari cyo gihe cyiza cyo kwiyunga n'abantu benshi biyemeje kubana natwe kugira ngo bajye babonera amakuru ku gihe bitabagoye kandi bayabone mu ba mbere. Reka nkubwire rero ngo uyu niwe mwanya wawe ngo ukandaho kuri sabone, ubundi twongere duhure mu biganiro biraba bigezweho mu masaha ari imbere. Reka nkwifurize amahoro n'amahirwe. Ciao ciao, reka tuze gusubira. Bye bye.